ngithi mina ukwazi kwami ngomlando wethu thina bakaZuma kukhona leyo ngxenye yokuthi saphuma osuthu saphuma osuthu sehla ngesilulu leso abasishoyo kodwa ke umlando kuyiwona mina enguqonda ukuthi uqonde yilo ukuthi thina bakaZuma besingaphansi kwenkosi uShaka ibusa inkosi uShaka ekubuseni kwayo kukhona ke esingeke sikwazi ukuthi kuyiqiniso elingakanani elithi ngesikhathi inkosi uShaka ibusa ithe mayisuka kaZulu isithola ukuthi kukhona isizwe sabeSuthu yafuna ukuba ibonane naleyo nkosi yabeSuthu okwathi ke ekubonaneni kwabo kwaba namagama angehlanga kahle enkosini uShaka uma bexoxa nenkosi yabeSuthu kokubali inkosi yabeSuthu cha ngiyazi mntanami igama layo okay yilapho ke la kutholakala khona ukuthi kwathi uma behlangana amagama engasaqondani kahle noShaka nenkosi yabeSuthu kwabe sekuqhamuka khona la emabuthweni insizwe egadlayo iseyigadlayo khona la hawu kubeSuthu wase kuyakhuza ukuthi hawu wena sathi sisaxoxa udaba lingakaphumeli indawo wawusugadla ukwenzelani lo ukwenzelani ukuzuma umuntu ngoba akuliwa abekungaliwa kodwa manje sokuqhamuka usuzuma umuntu wena sisakhuluma ngala emabuthweni kaShaka lokuzuma umuntu ke yilapho ke sekuqhamuka khona igama lokuthi hayi uZuma ngoba uvele wasukela umuntu nje wazuma umuntu kungalindelwe uZuma ngemva kwalelo gama ke likaZuma eselivelile usethi kuShaka emabuthweni akhe wonke ehlangene amabutho ami namhlanje khona into engifuna ukunivezela yona eseyinesikhathi yenzekile kodwa bengithuka njengenkosi emva kwalesigameko lesi angiselivela igama likaZuma usezuma umuntu unjalo sakuvela ukuthi lo muntu uzuma umuntu manje na ke uShaka usefuna ukuveza ke manje imfihlo yakhe akade ethuli nayo sonke lesikhathi kodwa eyibona ukuthi le mfihlo lena ikhona into engishoyo le mfihlo ke mase behlangene ke isigungu sakhe uShaka usiyaveza ukuthi niyabona uMatomela lo kade ngambona ukuthi inkosi uyinkosi uMatomela kusho ukuthi ke uMatomela uZulu uyena lo wazuma umuntu uyena lo wazuma umuntu uyinkosi lo muntu nize ningisizeke ngoba lento sengiyibona isikhathi esikhulu ukuthi inkosi izimpawu zakhe uma ngimbheka nami njenganenkosi uyasho ukuthi uyinkosi impela manje nake nize ningisize ningambulali ucela esizweni sonke size ningisize ningambulali ngoba manje ke nambulala kobe ngiqhathe nedlovu
Oh. Yeah. Usho ukuthi ke ngalawo magama usebeka ukuthi noma ngabe kuthiwa kuphunywa izimpi noma ngabe kuthiwa kwenziwa kodwa lo muntu kusukela namhlanje kufanele agadwe kakhulu ahlale njalo enempilo ukuthi ni unesikhundla sobukhosi. Igama ke lithi amabutho wonke amangala kakhulu ngoba ushaka akekho umuntu ayemesaba nje. Ukuthi lo muntu azombiza ukuthi uyinkosi kwaziwa la kaZulu ukuthi yena yedwa uyinkosi uvela. Kwabethusa kakhulu-ke lo amabutho. Lo muntu othi ushaka inkosi uyena inkosi jikelele ukusho kanjani lo. Kusho ukuthi-ke kwabadida bona. Ngemva kwesikhathi esekushilo lo abuya kuphinde futhi asiqoqe isigodlo sakhe abatshele ngalo ningisize lokho engangikhuluma namanje ngisagcizelela nize ningisize lo muntu ngingambulala ngoba ngike nambulala kobe ngibulele mina uqobo ngikhathe nedlozi udlule. Okwesithathu kwasebese ukukhipha isizwe sakaZulu. Lokhu kwesithathu-ke wathi cha sengibonile ukuthi sengibekezele kakhulu ukuba ngihlale nalo muntu. Lo muntu ngokuthi uyinkosi njenganami udinga kuphuma phelela kaZulu ayokwakha isizwe sakhe sakaZulu. Sengizomkhipha-ke manje namabutho wonke azohamba nawo akaZuma ayofuna indawo ezokwakha hayi la kaZulu asukaphuma phelela kaZulu. Oh madoda. Ayofuna indawo yakhe namabutho akhe. Kusho ukuthi-ke sekuwuZulu wonke lo. Uma sibheka-ke indaba ithi basuka kaZulu ngokuthi umhlaba wonke udalwe uNkulunkulu kwakuhlale kube namakhosi angazani. Uma bephuma kaZulu uthi umlando esiwuthola baphuma babheke emampondweni baphuma babheke emampondweni. Kancane nje baba.